Kumbah ndrutli ki military aircraft jong US ki balahir kendau hakari Pakistan mentagasngi ningkong. Kata Harawal Pendi Airways. Ben krek ke Israel da ke airstrike ke Syirk Hitam. Lada ke Ukraine ke Amerika per ke Iran kamlong ke Seso. Berngem Presiden Donald Trump ban penhap dagi bom ha Iran lada ke Iran kam pediang ke jingdawa jong ke Amerika. Kadba ke Iran kala ban kentaja ke Ukraine kadba ke Amerika kampar wengno yak sipai Duriau na Gulf of Oman. Bat klem jingting Presiden Donald Trump ha ke bawla kwa bane kendu markmat bat ki leader jong ke Iran. Kat kumi khobor laong ba kumbah ndru teli ki military aircraft jong kari Amerika ki bala poi sekari Pakistan. Bat ki bala hir kendau Harawal Pendi Airways kata hakini ki sap praganta baladew. Namar ke jingle jong ki delegates jong ke Amerika se Pakistan ban don biang ke jing Ukraine yasuk bat ke Iran. Ha ke bagi khobor kila ongru pana kari Amerika endang lam khmar biang da Vice President J.D. Vance. Kumta ke jing Ukraine hapdeng ke Amerika per ke Iran kala bandai lasai lane lasisngi kata ke syong haki delegates jong ke Iran. Henry kata ke lakban long hasyaban kudno ke jing senge yasiat ke ba artayo hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Namar ke Iran kelakam balada ke Amerika kampat wengno yak sipai Duriau na Gulf of Oman kampat tre ban sedang yak ke jing Ukraine. Kadba ke Amerika kelalong ke bala penkre ha ke bagi delegates kila poi sekeri Pakistan. Henry lada ke Iran ke kentaj yak jingdawa jong kari Amerika utrom la berngem lupa ban penhap de bun teliki bom ha Iran. Kata hadin ke jing senge yasit ke ban sakudno ha kane ke sni balang menta ke tayo. Nang tagi kebor kila kamru bagi sipai IDF kila penkre da ke estrat ke ba kamper yak ke Iran lada ke jing Ukraine lasai ke sni kamlong ke bajob. Kumta ke jing ap kemil linti menta ke day baka ke banja ha kane ke Ukraine ha karau ke baar namar da ke Ukraine kampoi si katong katmakan sakibiang da ke ba kamjur. Kadba Presiden Donald Trump lakwa banyak kendu markmat bat ki leader jong ke Iran klaim ke jingting klaim jing salia da ke baul ong bakam don jing yau ban ya kendu darade markmat bat ki leader jong ke Iran. Kadba Presiden ke Brasil Lula haba keren sepang katma ulaong bau penrem ya ke jing kun tama ke ba Syirkai ha ke jika banjarap ya ke perthei. Kadba ki astronaut kidang her seubenai ki kenthei bati kenapat kidang syak penyap ha ke jing terbom hamidil is. Ka Iran ha gini kisngi ki baradep la kenta ke jing keren ha karau ke baar. Kadba haba mentapat bagi delegates jong kari Amerika kila posisi Pakistan kum taru ke jing keren kelak banlong lasai kasngi kata syuaban kudno ke jing senge yasiat ke ba artayo ke bansa kudno ha kane kasngi balang. Kumta ke ba ap menta ke day balah to ke Iran kan kengu na em ke jing dawa jong kari Amerika ban pin kudno pasna tirtman nuklear bat lada ke Iran kan kongu ya ke jing dawa jong kari Amerika kum taru ya kita ki enrich uranium enhaban transferno lana enhaban rano na Iran sya ke weipat kari. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat khamtam hakane ke jing keren yasuk hapdeng ke Amerika bat ke Iran tongan apet weipat ki khobor ki bandangwa kublai sibut.